Jeste li biznisman ili poduzetnik? Jeste li se ikada zapitali koja je razlika između ova dva pojma? Biznismeni i poduzetnici imaju mnogo sličnosti. Na primjer, i jedni i drugi osiguravaju posao ljudima, daju rješenja potrošačima i pomaže u razvoju ekonomije određene nacije. Međutim, oni nisu ista vrsta ljudi. U nastavku ćemo vas upoznati sa razlikama između ova dva zanimanja. Većina ljudi imaju pogrešno shvatanje da izrazi biznismen i poduzetnik nosi isto značenje, zbog čega ih koriste naizmenično. Biznisman je neko ko osniva posao sa postojećom idejom, nudeći proizvoda i usluge kupcima. Poduzetnik je osoba koja pokreće poduzeće sa novom idejom ili konceptom, poduzimajući komercijalne aktivnosti. Dakle, biznisman je osoba koja vodi posao i poduzima neoriginalno poslovnu ideju. Naprotiv, poduzetnik je neko ko prvi inicira proizvod ili poslovni ideja, a time je i lider na tržištu. Dugoročno, preduzetnik postaje biznisman, ali ako je kao mlad postao preduzetnik. Dakle, poduzetnik je uvijek lider na tržištu, dok je biznisman igrač na tržištu. Znači, osoba koja se bavi bilo kojim poslom, koja se odnosi na komercijalno i industrijski svrh, poznata je kao poslovni čovjek. Počne svoj posao kao novi učesnik na tržištu, kao i za postojeće poslovanje. Biznismen se suočava sa oštrom konkurencijom jer na tržištu već postoji stotina rivala koji se bavi istim poslom, dok je preduzetnik osoba koja osmisli jedinstveno ideju ili koncept za pokretanje preduzeća i dovodi ga u stvarnost. On je osoba koja nosi rizika i neizvjesnosti poslovanja. Pothvat koji je preduzetnik osnovao poznat je pod imenom Startup Company, koji je prvi put osnovan u vezi sa idejom, inovacijom ili poslovnim procesom. Poduzetnici su poznati po svom kreativnom pristupu. Oni uvodi inovacije i koordiniraju resurse. Neki primjeri iz stvarnog života takvih poduzetnika su Bill Gates, osnivač Microsofta, Mark Zuckerberg, suosnivač Facebooka, Larry Page, suosnivač Google, Steve Jobs, suosnivač Apple. Neki razlika između poslovnog čovjeka i poduzetnika su: pod 1. Osoba koja donesi svoju jedinstvenu ideju za vođenje startup company poznata je kao preduzetnik, dok biznisman je osoba koja započne posao na starom konceptu ili ideji. Pod 2. Biznisman zauzima svoje mjesto na tržištu svojim trudom i zalaganjem, dok poduzetnik stvara tržište za svoje poslovanje. Pod 3. Priroda biznismena je proračunata, ali poduzetnik je intuitivan. Pod 4. Kako biznismen slijedi stope drugih privrednika, mogućnost neuspjeha je vrlo manja, što je upravo suprotno u slučaju poduzetnika. Pod 5. Biznisman koristi tradicionalne metode za vođenje posla. Nasuprot tome, poduzetnik za isti koristi nekonvencionalne metode. Pod 6. Biznisman je orijentiran na profit, međutim, poduzetnik je u suštini fokusiran na ljudi. Daje veći značaj svojim zaposlenicima, kupcima i javnosti. Pod 7. Biznisman se suočava sa ekstremnom konkurencijom jer je vrlo teško steći konkurentnu poziciju na već postojećem tržištu, što nije slučaj sa poduzetnikom. Zaključak. Dakle, moramo shvatiti kako se uopće stvara preduzetnik i biznismen. Biznismen se stvara tokom rada na tržištu te sticanja iskustva, znanja i vještina.
Biznismen može postati preduzetnik ako ima novu ideju. Na ovaj način se stvara većina preduzetnika. I ovo je siguran način jer biznismen ima iskustva i financija kako bi razvio svoje ideje. Dok je mali broj preduzetnika koji prvo postane preduzetnik od mladih dana prije nego završi sa školovanjem. U svijetu imamo dvije vrste država za preduzetnika i biznismene. Prva vrsta, na primjer, Amerika i neki zapadni država. Imaju institucije i zakona da zaštiti preduzetnika. I ako se ponekad radi o preduzetnicima koji imaju samo 15 godina, te da očuvaju njegovu jedinstvenu ideju kao patent, te mu pomažu da završi realizaciju ideje, dok druge vrsta država su države u razvoju koje nemaju institucija ni potpunih zakona da čuvaju preduzetnike. Zato se često dešava da u ovim državama biznismen iskoristi ideje mladih preduzetnika. Dakle, ako je čovjek pravi preduzetnik, bolje je na početku da ide u Ameriku ili Zapad, kao što je radio Elon Musk kad je napustio Južnu Afriku i otišao u Ameriku. To je dakle za preduzetnika, dok biznismeni uglavnom mogu raditi bilo gdje. Moj savjet, ako si pravi preduzetnik, čuvaj tvoje ideje na papirama i nemoj podijeliti bez ugovora.